Mr. Jadine Lalab Nigalab, shout out. Ayan, good evening, Mr. Jadine. Mr. Jadine, thank you so much. Palike naman ako, lalabs. Ang dalangin ko dahil nagkakadidi siguro si Bulutot. Sang dalangin ko sa Ayan, Latuya Dali, hi host and everyone. Ayan, Latuya Lalab Nigalab, shout out. Ayan, salamat po sa palike, Latuya Lalabs. How are you, Latuya? Ninya nakulang galalab Nigalab, shout out Ninya. Ayan, si Ninya nagbaba ng bay, lablabin natin mga lalabs. Ninya nakulang, ayan, new upload. Sige, lalab, panoorin natin yung new upload mo na yan. New uploads, ayan. I'm okay, host. How about you? I'm okay also, Lalab. Thank you so much. Okay, it's loading. Wow, banana cue. First time banana cue with my mama. Ayan. Trending Philippines. Lalabin niya, ayan. Yung banana cue mo, lalabs. Hindi makita. Medyo mahangin-hangin. Ayan. Hindi niya nakulangga. Ayan, dikit ko sa'yo, madam. Ano niya, ha? Dikit ko sa'yo. First time banana cue. And madam niya. Ang sexy pala ni madam niya. Nasa rooftop. Ninya dan tuyo, ayan. Ninya nakulang galalags. Can you return to Latuya Dali? Already done to your channel. Thank you. Latuya, drop your link, lalab Latuya.
World Tours. Ayan, World Tours. New vlog. Ayan, from World Tours. Ganapin your link, okay? Latoya Dali. Disconnect on dapin mga lalas. Olivia Adventure, good evening, host. Madam Olivia, Miguelab, shout out. Biyan po kita ng jacket, Madam Olivia. Olivia's. Ayan, Madam Olivia, meron ka na pong jacket. Good evening din po sa iyo. Nag-loading man uwi. Bakit nag-loading? Bakit naiyak si Maui? Ayan, salamat host. Ayan, maraming salamat din po Madam Olivia's Adventures. Mga love, please connect on dapin mga lalabs. Latuya. Latuya, you still here? Ayan, Miguel, shout out to all. Latoya 7.17k. Latoya, I am watching your Bilalabs. Latoya. Ay, thanks God. Latoya, my friend, I am watching Lalabs. Latoya Dali. This is how restaurant bake pork. Latoya Lalab, I am watching Lalab your video. Latoya. Still watching Lalabs. So I will connect this one to you. Latoya. Panalangin. World Tour done. Ayan. World Tour Lalab. Pasuklian na lang sila. What's happened? What's happened? Ayan, Portamsak. Thank you so much po sa Portamsak.
Ayan, Latoya, kindly return to Olivia Adventure Lab. Ayan, ulit. Para dumami tayong mga lalabs. Latoya, another banana for you, Latoya. Another banana. Yeah.
Shout out kay mga love, meron tayong baby dito, oh. Nagising. Dida, yung baby mo dito nagising. Nigla. Ayan, Miguel Love, shout out. Hi, Lee. Ayan, naglo-loading tayo. Naglo-loading. Hindi si Bandid. Tambay muna, ayan, from Olivia's Adventure. Salamat po. Ayan, salamat po sa patambal, mga lalabs. Dida. Dida. Dang. Gisong din igin mo. Ayan, tambay muna from Olivia's Adventure. Oy, sus, marsip. Ano lang, mag-gisong si Aliyah, oy. Loading. Ayan, salamat po sa patambay, Madam Olivia. Ito kasing pamangkin ko may baby dito. Gustong karga, oh. Tambay muna. Natulog uli. Pasaway. May baby dito. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. 4 million. Dida. Dang. Anak mo dang gising. Ayan, 2 million Miguel Love, shout out for thumbs up. Thank you so much. Latuya Dali. Ayan. Okay, lang. Thank you so much. Wait lang mga lalabs, magpapadede lang tayo. Maligo lang ako, pero tambay lang. Sige lang po, Madam Olivia, maligo ka na po. Pinadede ko lang itong pamangkin ko to eh. Itong babing hawak ko.
Ralida. Dam, hindi mo daw mo. Ano ba? Buksan pa nila mo. Hindi mo mawis. Nakatulog ka. L3, my friend, galab shout out L3. Ayan, Timigan, may galab shout out. Kay L3, my friend, may galab shout out. You know why it's loading too much? Because you know outside there's a strong wind outside. Ay panalangin sama nananan. Latuya Daily done from L3. Latuya Lalab. L3 already connected to you, Lalab. What happened? My connection is too much loading. Ko. L3 already connected. You watch your new upload.
Ayan, Madam Olivia. Tatamsak naman po ako ng kape mga lalab. Grabe ang loading mga lalabs. Malakas po yung hangin. Isang dalangin ko sa Latoya, my friend.
Hindi da.
Mm. Grabe